Poštovani gosti, dragi novinari, prijatelji, dragi gledalci koji nas sada gledate na YouTube kanalu. Današnji okrugli sto je četvrti po redu u organizaciji Srpsko-ruskog bratstva i jedan u nizu na kojem se govori o raznim aspektima očuvanja nacionalnih interesa Srbije, kao i o srpsko-ruskim vezama. Tema je duhovni i kulturni aspekti nezavisnosti Srbije. Svedoci smo da se sve danas nalazi na istorijskoj prekretnici. Menja se međunarodni poredak, ali svedoci smo i vrednostnih promjena koje imaju epohalno značenje. S jedne strane, postoji evroatlantski zapad, a sa druge, samo uspostavlja se svet izvan tog zapada. Citirat ću jednog državnika. On kaže, citat, Evroatlantski zapad je pošao putem odricanja od svog korena, od hrišćanskih vrednosti, koje su u osnovi zapadne civilizacije. Odbacuju se moralna načela i svaki tradicionalni identitet, nacionalni, kulturni, religiozni, pa čak i seksualni. Sprovodi se politika koja stavlja u jednu ravan porodicu i istopolno partnerstvo, veru u Boga i veru u satanu. Kraj citata. Pogađate, ovo su reči Vladimira Putina. Izgovorene ne samo juče, nego izgovorene 2013. godine na Valdajskom forumu, dakle pre 10 godina. Šta imamo sa druge strane? Sa druge strane imamo svet izvan zapada. Taj svet se počeo da vraća autonomiji i svojoj kulturno-civilizacijskoj vrednosti. Svet izvan zapada počinje da samo uspostavlja svoje kriterijume i norme. I kako kaže Aleksandar Dugin, u odnosu na ljudsku prirodu, Boga, besmrtnost, vreme, dušu, veru, pol, porodicu, društvo, pravdu, razvoj. S tim u vezi, na današnjem okruglom stolu pokušavamo da odgovorimo na pitanje kako očuvati i izraziti nezavisnost Srbije, kako očuvati njene interese, kako izraziti i razvijati srpstvo u kulturnoj i duhovnoj dimenziji. Na ovu temu obratit će nam se Ivana Žigon, dramski umetnik i predsjednik Društva Srpsko-ruskog prijateljstva, akademik Svetislav Božić, kompozitor, Dragoslav Bokan, predsjednik Instituta za nacionalnu strategiju, Vladan Glišić, predsjednik Narodne mreže, profesor dr. Mića Živojinović, predsjednik Centra za geopolitička istraživanja Srpski odgovor i ako do kraja stigne, Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save. Pre nego što dam reč Ivani Žigon, želim da podsjetim da je našoj umetnici nedavno u Minsku dodeljen orden Dostojevskog od strane Međunarodnog komiteta 6 zemalja, Rusije, Belorusije, Kazahstana, Japana, Argentine i Nemačke, na čelu sa predsjednikom Udruženja pisaca Rusije i praunukom velikog pisca Aleksejem Dostojevskim. Čestitamo ovom prilikom Ivani Žigon i da nam za početak, ako može, kaže nešto o kako je to išlo posle uspešno izvedene predstave Dostojevskog Idiot. Izvolite. Ja shvatam odavno da u reči slučajnost blista luč svetlosti i upravo 9. februara bila je premijera Idiota Dostojevskog na dan smrti. Naime, Dostojevski je umro, predstavio se, kako se lepo kaže, u crkvi ili još bolje vaskrsao 9. februara 1881. godine. I prvi poziv, eto, sletela sam praktično prekjuče u svoju prekrasnu domovinu i evo 1881. godina je iza
mojih leđa, a 9. februar sija kao dan u mom životu kada sam uspela da vaskrsnem lika Fjodora Mihajlovića kao poseban lik u novoj predstavi, koja je inspirisana i bazirana na predstavi moga oca koja se uspešno igrala i bila predstavljena u ovoj istoj sali više od 10 godina. Igrala u Narodnom pozorištu sa prekrasnim glumcima kao što su Nebojša Dugalić i Tihomir Arsić i moja malenkost koja je igrala više od 10 godina, Nastasiju Filipovnu, koja je jedini karakter u istoriji literature koja baca svežanj novčanica, i to ne mali, u kamin. Ona je tim svojim postupkom prekoračila svoje vreme i došla u naše vreme da nam ukazuje put. A rečenica lepota će spasiti svet, iako je Nastasija Filipovna okarakterisana kao prelepa žena, nije namenjena ni ženi, ni Nastasiji Filipovnoj, već duši kneza Miškina, koji je nasuprot Supermenu zapada, koji je ponudio svetu samo svoje mišiće, silu i nadmenost, ponudio sasvim nešto suprotno, također jedan mišić, ali koji za nas ljude, koji smo normalni, znači mnogo više od toga. Znači superheroj slovenske civilizacije, knez Miškin, ponudio je svetu svoje srce. Nasuprot nadčoveku, koja je ponudio svetu također zapadna civilizacija i Niče, Dostojevski kroz kneza Miškina nudi sve čoveka, koji nudi čovečanstvo svekoliku ljubav. I upravo između tog nadčoveka i sve čoveka danas imamo boj između zla i dobra. To vidimo u odnosima kako se vojnici odnose prema zaplenjenim vojnicima. To vidimo svakoga dana. Ako pratimo dešavanja na frontu, vidimo kako se ponaša onaj koji je obrazio da je nadčovek i vidimo onoga koji želi svet da objedini ljubavlju, i to se upravo i dešava. Vidimo svekoliku ljubav. Proročke reči idiota Dostojevskog su, naime, taj krhki, naivni, nevini čovek govori da bi zaštitio. On kaže, ja to govorim da bih zaštitio sve vas, da ne iščeznemo uzalud. Oni, zapadna civilizacija, oni su laži dodali obmanu i zločin. I ja vam se kunem, oni antihrista propovedaju. To govori Dostojevski kroz kneza Miškina, dakle krajem 19. veka. Ali on nije jedini prorok. Svi naši proroci slovenski govorili su u tom pravcu. Zašto to sve govorim na temu duhovnog i kulturnog aspekta nezavisnosti Srbije? Mnogo se dopalo našoj omladini i ona to širi kada recimo je dan bombardovanja Srbije. Jedna rečenica koju sam izgovorila, samo tada su me pustili na B92 i nikada više. Kada su me pitali da li Srbija treba da uđe u NATO, odgovorila sam, ako silovana devojka treba da se uzme za silovatelja, onda i Srbija treba da ide u NATO i u Evropu koju je silovala. Tako i danas mislim, a ako je reč o nezavisnosti, smatram da žena, ukoliko zna da je okružena silovateljima i nasilnicima, prvo mora da ih prepoznaje. Drugo, ako je slaba, ako je mala, ako je krhka, a Srbija je naša velika po duši, ali nije, kako bih rekla, nije velika sila, nije najveća svetska sila. Ona mora da zna i ko su joj prijatelji i na koga može da se osloni ako je napadnu silovatelji i ako je napadnu huligani. Mislim da je pitanje nezavisnosti, nezavisnost je tako jedan širok pojam. Nezavisnost, čovjek je uvek zavistan od vazduha, od vode, od porodice, od okruženja. Ali može da bude ovoliko ili onoliko dostojanstven u odnosu na svoju zavisnost, na okruženje kojim je okružen. Tako da u današnjim vremenima jako je teško balansirati i naravno mi moramo pomalo i čekati i kupovati vreme,
jer Srbija je mogla biti jaka kroz istoriju i tako je uvek i bilo, od Hatišerifa pa do dana današnjeg u svakom ratu. Srbija je mogla biti nezavisna i jaka samo onda kada je Rusija pomogla, a to je bilo tako često i to je tako tužno i mislim da je najružnija osobina nezahvalnost u životu i mislim da nam se često obija o glavu. Mislim da treba da budemo zahvalni za sve one momente kada je majka Rusija pomogla Srbiji. Dotekla sam se velikih proroka kao što je Dostojevski. Međutim, tako su govorili jedan Tjučev prorok koji se obratio Slovenima. Ja to govorim na ruskom, ovdje vam mogu citirati. Svejedno što smo po nesreći dugo rasuti, koje kud narod smo jedan, tako reći, sve nas od njiha jedna grud. Braća smo rodna, na kraju to i zamera svet nam vas. Rusija se nama ne prašta, ni Rusiji ne praštaju nas. A moja omiljena pesma ovih dana, mislim ovih tužnih godinu dana, od kad se, u stvari ovih tužnih, rekla bih, godina, poslednjih 30, kada je Zapad sasvim pokazao svoje lice i skinuo svoju masku. Pesma Tjučeva Skiti, u kome on ironično naziva nas varvarima, zato što nas tako doživljavaju na Zapadu. On kaže, vas milioni, a nas tušta i tma. Čik, zaratite s nama goli i bosi. Da, skiti smo mi, hoće da kaže varvari smo mi, s očima požudnim, sa očima kosim. A vi? Vi ste stotinama godina gledali na istok, proždirući biser naš sa strašću lopova i uvek gledali da u nas dušmanski uperiti cevi svojih topova. Ali dobro zapamtite, Rusija je sfinga. Rusija je ta tajna na istoku i Rusija i ta sfinga nije samo Rusija. Ta sfinga su sve stare civilizacije, uključujući i našu, koje imaju mit, koje imaju pesmu. A pesma i mit jesu nezavisnost. Ona jesu duhovna nezavisnost koja je naša direktna veza sa Bogom, sa nebom i sa kosmosom. U tom smislu treba uvek da se držimo majke, jer zreo i nezavistan čovek nije zreo samo onda kada se odvoji od svoje majke, nego onda kada je u stanju da pomogne svojoj majci, da joj nešto pruži. Kada možemo da pružimo nešto svojoj majci Srbiji i svojoj matuški Rusiji, onda možemo reći da smo nezavisni ljudi u duhovnom smislu. Eto, to bi bila moja poruka posle tako jednog duhovnog napajanja koje sam doživjela u Belorusiji radeći se fantastičnim glumcima na oživljavanju legendarne predstave moga oca koji je također bio prorok i koji je govorio 70. i 80. godina Evropa je pobenavila od viševekovne pljačke. Time bih završila. Hvala, Ivana. Sada ću dati reč našem i u svetu poznatom kompozitoru, redovnom profesoru u penziji Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu, akademiku Svetislavu Božiću. Izvolite, profesore. Hvala vam. Ove nadahnute reči koje je izgovorila divna Ivana i njena sudbina koja je pevala Rusijom sve vreme kako ja znam i njih, tu celu porodicu, pomogle su u nekom času svima nama da se intenzivnije uključimo i obuglimo svoje zanate koji su imali veze dubinske sa tom teritorijom i duhovnom i materijalnom. Imao sam tu retku sreću da mi se posreći taj korak, da dodirnem Rusiju i svojim delom i da Rusija zaista svojim velikim majstorima oplemeni sve ono što je kod nas negde bilo zapreteno, zaboravljeno i čemu se mi nismo mogli kod nas prisutnim veštinama naučiti.
Oni su podigli sve reglere moje muzike, mog stvaralaštva, tako da sam iz toga izašao sa osjećanjem da pripadam tom jednom čudesnom vizantijskom, ruskom, čarobnom svetu u kome tako veliki majstori vešto nose svoj zanat, a taj zanat je u stvari njihov bol, ta njihova suza, koja se samo u velikim visinama, u velikim dubinama pretvara u neizrecivu lepotu tona, reči, misli ili boje. Shvativši to, razumeo sam svu gordost sitnijih, manjih svetova u koje spada čak i obod zapadnoevropskog milija u koji se nekad i Srbija nevoljno ili voljno u nekim svojim segmentima ulivala, gubivši svoj duhovni autoritet, svoju vezu, svoju krvnu plazmu, svoj broj. Tako da smo i mi negde stasavali mutno, nerazgovetno, onda smo se vraćali i u tom kriku vraćanja dodirivali tu neslučajnu lepotu koja je dolazila od velikih umetnika Rusije. Naravno, teško je danas sasvim originalno govoriti i misliti, jer toliko pametnih ljudi iz veče u veče u serijalu aktuelnosti, a i u svim drugim mogućim prilikama i svojim delom govore o jednoj surovoj stvarnosti, o jednoj svetlosti koja umetno dolazi. Tako da je muzika jedan čudan satrudničar tog ozdravljenja, prosvećenja i prosvetljenja. Ona dolazi, reklo bi se, iz bočnih, gotovo više neosjećajnih vrednosti i vrlina, ukoliko nije samo estradna i populistička. Ova muzika dubine, muzika srca, muzika tog dubokog tona iskonskog propovednika, velikomučenika i pobjedonosaca dolazi iz onih pobočnih sazvučja u koje spadaju meni tako dragi, mili kompozitori kakvi su bili Čekovski, kakvi jesu Glinka, Rahmanjinov, Musorski i ceo 20. vek, da se jedan novi stil, da se jedna nova vrsta bola sovjetskim mehanizmom oblikovala i dala gigante kakvi su bili Šostaković, Prokofjev, Stravinski i još nekoliki koji su nekog drugog broja, ali također veliki, vrlo moćni i koji su ostavili i ostavljaju nesumnjivo značajan trag. Ja sam imao sinoć priliku da se moje delo izvede u Sankt Peterburgu. Tu je afiša koju sam donio, ne da bi se hvalio, ali to vrlo dirljivo, jer je 21. februar bio taj dan ljubavi i saradnje Sankt Peterburga i Serbije i tu je bio na repertoaru program sastavljenog dela Čajkovskog, Prokofjeva, Okudžave, Dubravina i moje malenkosti i taj koncert je prošao izvanredno, su me zvali posle koncerta da mi to kažu. Bilo je veoma dirljivo, vrlo otmeno u tom gradu gde cveta taj jedan poseban cvet lepote post Dostojevskog i samog Dostojevskog. Našlo se prostora i za mnoge naše ljude, za mnoge duhovne ljude, za mnoge duhovne akademije, pa i za nas muzičari koji smo dotakli pismenost, dubinu i duhovni ambijent i amblem preko tog grada. Teško bih mogao da objasnim objektivno u čemu je razlika. Imao sam koncerte u Londonu i u Parizu i u Italiji, na nekima od njih sam bio, bilo je to sve lepo. Međutim, nedostaje taj strašan duhovni rezonator koji postoji samo negde u tim prostorima i među tim ljudima koji kad dođu u jednu sredinu, oni vrlo brzo osete šta je najkvalitetnije u toj sredini. Srbija je imala priliku da se lično susretne sa Igorom Stravinskim i sa Dimitrijem Šostakovićem. Ta dva giganta muzike 20. veka su rekla samo po dve rečenice. Stravinski je rekao, a zašto se vi toliko upinjete da ličite na besmisleno prazan svet kad imate svoju strašnu crkvenu i duhovnu muziku? Šostaković je došao jedne prilike do instituta muzikološkog, zapalio onu cigaretu rusku koja je poluprazna, vrlo jaka, i onda je zaplakao i rekao, a šta vi tražite među ovim praznim ljudima kad imate tako veličanstvene manastire i u njima poj koji se ne može čuti nigde do kod vas na celoj planeti. To su rekli ljudi koji su duboko živjeli za zvuk, za tajnu, za taj krik i koji su negde živjeli Dostojevskim, Čehovom, u jednom nemiru koji je nota mogla da iskaže. Naravno, posebna dirljivost je svakako činjenica da kada je napisao Leningradsku simfoniju Šostaković, to se sve desilo u okupiranom i 800 i nešto dana zaleđenom i usmrćenom gradu Leningradu, napisao je delo koje je trebalo da bude izvedeno u tim trenucima, u tom vremenskom obrascu i u toj strahoti. Na izvođenje tog dela došlo je svega 5 ljudi, svi su ostali promrzli ili pomrli ili ubijeni na putu od svojih nekakvih stanova do te sale. Znači, samo njih 5 je stiglo. Tako da je ta jedna činjenica čudesna, potresna
i ne može se objasniti ničim nego jednom velikom mučilačkom energijom koju je taj strašni narod pretvorio u veliku umetnost. Mi imamo možda šansu da se u ovoj apokalipsi koja tako deluje na nižim nadmorskim visinama, u stvari na putu ka svetlosti vratimo svom spasenju i da mnoge reči koje se izgovaraju, koje nas vraćaju, koje nas uljuđuju, obrazuju, vaspitavaju, jer pored svih naših velikih fakulteta gde smo dostizali nekakva objektivna esnavska znanja, vrlo često smo bili prikraćeni za ovaj trag, za ovaj krik, za ovaj bol koji mogu od nas da pretvori u veliki ljudi, u veliki narod. Naravno, mi nismo prokockali tu šansu davno Kosovom kupljenu i zarađenu, tako da sad Rusija peva, hteli mi to ili ne, kroz nas u dušu, pritom ne uduzima ništa od našeg integriteta, od naše posebnosti i čini nas tako autornim, tako sjajnim u tom čarobnom vizantijskom Commonwealthu. Čini mi se da tu leži mogući odgovor i da sve ove prilike i prilike koje su tako razgovetno i lepo rečene, da govore ljudi velikog iskustva i velikog bola i patnje koja ih je omogućila i pripremila za ovakve trenutke, oni su sa mojih strana, levo i desno. Mislim da je to velika privilegija za srpski narod. Iskoristimo tu privilegiju, iskoristimo entuzijazam tih ljudi, njihovo delo koje ponekad u usmenom trajanju pokazuje, tako reći, nadmašnu snagu, jer teško je i nevazmožno Boga videti, to se samo može doživjeti iznutra, osjetiti, ta epifaničnost počiva u nekom dodiru, u nekoj suzi, u nekoj reči koja je vrlo iskreno duboka i koje danas više gotovo nigde nema, dok kod nas na ovih nekoliko stotina kilometara i na nebesima koje su nad nama tako široko i sveto raskriljena. Eto, to su neka moja iskustva. Hvala vam. Bravo. Hvala puno. Sada dajem reč našem režiseru i književniku Dragoslavu Bokanu, predsjedniku Instituta za nacionalnu strategiju. Izvolite. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Posvećujem ovo kratko predavanje mom duhovnom i idejnom učitelju, Dragošu Kalejiću, rođenom na današnji dan 22. februara 1943. godine u Beogradu. Duhovni i kulturni aspekti stvarne nezavisnosti Srbije. Postoje razne dimenzije postojanja Srbije, a postoje i sasvim različita Srbije. Od one iz zavetnog kosovskog epa, pa do one travestirane, jugoslavizirane iz Nušićevih komedija. Pa je zato važno tragati za onim otadžbinskim, svetosavskim elementom u istoriji naše države. Srbija koju volimo i slavimo, ona koja u sebi nosi veličanstvene primere besprimernog čojstva i junaštva, ona koju predstavljaju sveti ratnici i vladari, drevni manastiri i poseban zavet, savez Srba sa Bogom, ona je nastala u okvirima porodične hronike Stefana Nemanje i njegova dva mlađa sina. I to je početna tačka idealnog spoja vremena i večnosti, duhovni i civilizacijski novi početak naše vanvremenske, bogotražiteljske istorije. Mnogi pominju istoriju Srba pre Nemanjića, pre tog trenutka kada se mnogobrojni potoci spajaju u bistru i brzu reku koja nas spaja sa Bogom. To je kao kada se pojavi novi zavet koji ne odbacuje onaj stari, ali ga nadopunjuje, prevazilazi i preobražava. I zato je naš pravi početak, početak one otadžbine o kojoj ja govorim, kojoj sam posvetio čitav svoj život, upravo ta koja kreće od onog tajanstvenog susreta mladog princa Rastka i nepoznatog ruskog monaha, najvažnijeg susreta Srbije i Rusije, koji je i prvi susret, ali zato i najvažniji, nekog davnog dana koji je pokrenuo čitavu srpsku istoriju u tom otadžbinskom pravcu. Nakon tog susreta, nakon tog kratkog sudbinskog razgovora, Rastko kreće ka svom monaškom postojanju
beži konjima na jug i u večnost, a srpsko-ruski odnosi su začeti na tako veličanstven način, već prvog dana postojanja tih odnosa, da mi danas samo istrajavamo u svemu tome. Ova otadžbinska istorija stvorila je i posebnu vrstu srpskog rodoljublja, hrišćanski i viteški način našeg postojanja. To nije onaj revolucionarni i striktno sekularni nacionalizam nastao nakon dve velike evropske revolucije, 1789. i 1848. To je nešto samo s polja i pojmovno slično, a opet potpuno različito od uskopolitičkog, neopaganskog shvatanja, nacionalnog osjećanja i identiteta u zapadnom svetu. I to su te nepremostive razlike našeg rodoljubavnog odnosa prema otadžbini naspram onog šovinističkog, ljudožderskog nacionalizma koji traje na zapadu i samoproždire se. Otuda tolika istrajna bliskost srpske i ruske istorije. Zbog strukturalne sličnosti i jedinstvenih ideala u oba ova pravoslavna saborna slučaja. Naš raški duhovni princ, Rastko preobrađen u Savu, je presudno uticao na prvog ruskog cara Ivana IV. Za života zvanog Silni, a posle smrti Grozni. On je preuzeo otisak Savinog duha iz krmčije našeg zakonopravila i uneo ga u rusko postojanje sve od tada pa do najnovijih vremena. Juče smo imali priliku da čujemo te daleke odjeke Savinog nečujnog glasa kroz zvuk one besede Vladimira Vladimiroviča Putina i zato smo tako dobro razumeli, podjednako dobro kao i oni koji su slušali to na ruskom jeziku, a mi smo to morali da prevodimo, ali i on je to prevodio sa srpskog jezika u onom obliku koji je kroz Ivana IV. I njegove nastavljače došao do današnjih dana. To zakonopravilo, to je naša posebna filozofija politike. To je jedan poseban oblik civilizacije koji nije samo zakon, nije samo saosećanje i nije upućeno samo državnim ili crkvenim poglavarima. To je princip spoja naroda, crkve i države u otadžbinu. Taj Savin model je Ivan IV. U trenutku kada smo mi gubili spoljašnji oblik naše otadžbine, prevodio u izgradnju njihovog državotvornog bogotražiteljskog hrama tamo daleko, da bismo zajedno postojali u tom čudnom ritmu naših sloboda i njihovog ropstva, njihovog oslobađanja, našeg porobljavanja i tako zajedno postojali i dotrajali eto do jučerašnjeg veličanstvenog dana kada smo zajedno slušali one sudbonosne reči predviđanja šta će biti sa čovečanstvom. I Rusija je, kao i Srbija, u jednoj važnoj dimenziji svog postojanja iznikla iz stabla života Svetog Save Nemanjića. I to nas zauvek i suštinski spaja u bogočovečansku dimenziju srpskog i ruskog trajanja u osveštanom vremenu. Na toj liniji se u večnosti druže Dostojevski i Laza Kostić, Andrej Rubljov i Kir Stefan Srbin, Leontijev i Crnjanski, Florenski i Žarko Vidović, Nikolaj Krasnov i Momir Korunović, Dečani i Hram Hrista Spasa, Sveti vladika Nikolaj Velmirović i Sveti Jovan Kronštatski, da bi se obe krvne i duhovne linije srca spojile u životu i delovanju Svetog Jovana Šangajskog, ruskog i srpskog, a vaseljenskog. Zato se naša prava istorija ne deli na pobjede i poraze, fizičko ropstvo i samo političku slobodu, već na duhovne podvige i pozadinu onih najvažnijih događaja. Pa je tako albanska Golgota, taj na izgled poraz, iz Prvog svjetskog rata bila u stvari veličanstvena pobjeda. A trijumf iz 1. decembra 1918. strašan poraz. To je ona prava, obratna, eskatološka perspektiva istine o našim usponima i padovima, o duhovnim i kulturnim aspektima stvarne nezavisnosti naše otadžbinske, svetosavske i zavetne Srbije. Suština je u preobražavanju i prevazilaženju sveta,
a ne o pukom pristajanju na njegove pragmatične, obezduhovljene zakone. I to sve na kraju sažima u jednu misao naš savremenik Aleksandar Dugin, kada kaže: nikada i nigde nisam video zemlju lepšu od svete Srbije. Amin. Hvala. Sada ima reč naš advokat i Vladan Glišić, predsjednik Narodne mreže. Izvolite, Vladane. Hvala, Srđane. Teško je govoriti posle 3 barda kreativnosti zasnovane na duhovnosti o kojoj želimo da pričamo, tako da ja ću biti praktikant našeg advokatskog, političkog i drugog miljeja i poruka koje idu oko toga. Srpski jezik je drevni jezik. Jezik koji je porađao mnoge narode Evrope, samo što su se potrudili da se to zaboravi. Ko u to ne veruje, neka pogleda tekst Aleksandra Šargića o Jakobu Grimu, o jednom velikom nemačkom misliocu u vreme dok su priče o nadčoveku pisali ljudi kao što je Niče, a danas imamo strašnu situaciju da nam neko o Supermenima i drugim Marvelovim junacima objašnjava kako treba da funkcioniše svet. Znači, i ta zapadna civilizacija koja je uvek bila problematična je spustila nivo do krajnjih granica. Tako da imamo jedan veliki komunikacijski problem sa njima. Ali zašto govorimo o Jakobu Grimu, zašto govorimo o tome da je to čovek koji je dokazivao da nemački jezik ne možete razumeti bez poznavanja srpskog jezika, da njihovu mitologiju ne možete razumeti bez poznavanja naše zavetne istorije. I to je recimo nešto što je prećutano i tamo, ali i kod nas o tome kako su nekad prepoznavali šta znači srpski jezik i srpski duhovni koreni. Zato sam krenuo od toga što želim da razmišljamo o samom terminu nezavisnosti. Jer naš jezik u samim rečima krije mnogo smisla i šifre za razumevanje mnogih stvari. Kada pričamo o nezavisnosti, mi danas moramo priznati da nismo nezavisni. Zavisni smo od ekonomskih veza sa političkim zapadom, od tržišta u okruženju, zavisni smo bezbednosno od odluke NATO pakta da li će nas gaziti ili neće, zavisni smo od ruskog gasa. U mnogim segmentima mi nismo nezavisni. Da li smo samostalni? Samostalnost za razliku od nezavisnosti je sposobnost da sami donosite svoje odluke. Jesmo samostalni, ne potpuno, ali u mnogim bitnim odlukama još uvek tako zavisni uspevamo da sami donosimo bitne odluke. Ali ono što je najbitnije i što ima veze sa duhovnošću i kulturom jeste sloboda. I ona se u stvari na jedan paradoksalni način u trenucima potpune zavisnosti, odsustva samostalnosti, u trenucima kad je čovjek zatvoren u nekom prostoru, pokazuje da li je slobodan ili nije. Paradoksalno čovjek u najtežem zatvoru može bude slobodan. Na koji način? Ako stvari posmatrate onako kako treba videti, dublje, duhovno, kulturno, na obrascima koji nisu vezani za to telo koje neko može da zatvori, ubije, nas dovede u situaciju da budemo samo tih nekoliko desetina kilograma telesnosti koju imamo i da mislimo da ceo naš život u stvari služi da zadovoljavamo i robujemo tom telesnom pojavljivanju, a ne da predstavljanje Gospodu u stvari bude smisao celog našeg života. Dakle, negde u ovakvim vremenima, kako je Bokan lepo rekao, osveštanim, svi načini razumevanja onoga što nam se dešava, da li je to ekonomska analiza, politička analiza, vojna analiza, geopolitička, geostrateška, sve vrste racionalnih aparata našeg poimanja stvarnosti u jednom trenutku počinju da maše suštinu stvari. I racionalnost koju je politički zapad pokazao u mržnji prema Rusiji, pa ne samo prema Rusiji zato što je nekako svoje javno mnenje najviše pripremio za to da arhetipski mrze Rusiju. Rusija u ovom trenutku nije samo Rusija, ona je u stvari onaj ostatak čovečanstva koji više neće da trpi zlostavljanje od političkog zapada. I taj racionalnost koju oni neće da prihvate, da više ne mogu da siluju, maltretiraju ceo svet,
pa su spremni da sve dignu u vazduh samo da ne budu skinuti sa trona gospodara. Onaj najbolji pokazatelj da i mi ne treba da idemo racionalnim načinima dešifrovanja njihovog ponašanja, već duhovnim. U tome što bi oni rekli da je iracionalno, mi u stvari možemo da prepoznamo razloge njihovog ponašanja i svih posljedica koje će napraviti njihovo ponašanje. Ali šta to govori o nama, o našem postojanju na ovom prostoru, u neprijateljskom okruženju, na neprijateljskom kontinentu, u neprijateljskom vremenu? Niko od nas, pogotovo koji se pojavljujemo u javnosti i na jedan radikalan način oslikavamo sukob koji se dešava, budeći naše ljude i naš narod da jasno shvate ko im je prijatelj, a ko neprijatelj, da ne budu u maglama nekih partnerstava, interesnih priča. Svi mi koji to radimo, preuzimamo na sebe odgovornost da tako probuđen narod neće dozvoliti ni svojim komunalnim organima, što naše vlasti jesu, da ih vodi ovamo ili onamo. Preuzimamo odgovornost za ono što je gospođa Ivana Žigon lepo rekla, što možda skraćujemo nekoj mogućnost da kupuje vreme kako bi preživeli. Jer ne zaboravite, onaj ko preuzme odgovornost za fizičko postojanje naroda, on može znati sve ovo što mi pričamo, ali ima jednu dodatnu odgovornost, a to je što ne sme raditi po svojoj duši, već mora voditi računa o tome da taj narod fizički opstane. I onda svi mi koji smo u toj dilemi, kada kažemo da smo rusofili, onda počinje ona priča, pa kako rusofili, valjda volite svoj narod, a onda je potrebno vrlo jednostavno, racionalno objasniti ja sam rusofil zato što volim svoj narod. Jer istorija mog naroda ima, sad da ne ponavljamo po 1000. put, u samo zadnjih 200 godina, desetine primjera gde smo opstali samo zahvaljujući pomoći ruskog naroda. Drugo, ja volim ruski narod i hoću da budem rusofil, jer je interes mog naroda i ostatka čovečanstva da Rusija pobedi u ovom ratu zato što ona brani međunarodno pravo. Ona brani poziciju u kojoj svaki narod, ma koliko mali, ma koliko nejak bio, ima pravo da se organizuje zajednicu, državu i da ta država ima pravo poštovanja od velikih i drugih. I treća najozbiljnija stvar o kojoj ovde u stvari pričamo, to je ono što jednostavno politički zapad ne može da razume, a to je da sve čovek je budućnost čovečanstva, a ne nadčovek. I ako ne bude bilo sve čoveka, ni čovečanstva neće biti. Nadčovek je pokazao sve svoje gabarite, sve svoje potencijale. Nadčovek je doterao do koncentracionih logora, doterao je do toga da maltene čovek čoveka jede da bi produžio svoju telesnost. On je celo čovečanstvo spustio na nekoliko stepenika ispod zemlje u pakao. To je jedna htonska civilizacija, to je jedna civilizacija koja je pitanje da li može više da se zove civilizacijom. Dakle, to što mi osjećamo u tom odnosu sve čoveka prema čovečanstvu, telesnosti, vertikali, gospodu, to nas dovodi u jednu vrlo neprijatnu situaciju u ovom trenutku, da mi možda nikada i ne možemo da se uklopimo u njihov svet, koliko god budemo kupovali vreme. Moja politička neodgovornost mi daje mogućnost da to kažem. Onaj ko predstavlja Srbiju u susretu sa tim zverima sa zapada, to ne sme da kaže. Ali ulazimo u jednu paradoksalnu situaciju da pokušavamo da se kao jagnje uguramo u vučji čopor i da kažemo ćemo biti deo čopora. To je nemoguća misija. U toj nemogućoj misiji prolaze naši životi i naše borbe. I zato kada govorimo o tome da je u stvari suština naše slobode, ta duhovnost koju sebi imamo, to nešto što mi kad bi prikrili na sve moguće načine ne bi mogli da sakrijemo od onih koji su spremni da se s tim obračunaju. To nas dovodi u jednu situaciju da priča o Tarabića proročanstvu i Srbima ispod jedne šljive uopšte više ne izgleda kao nemoguća stvar u fizičkom smislu. Ali isto tako postavljam pitanje pred sve nas, a iskreno ga postavljam. Ne mislim da smo se svi mi, zato što govorimo o ovim vrednostima, uvek u svakom trenutku svog života radikalno opredelili za te vrednosti. Ja za sebe znam da sam mnogo puta izdao i poklekao i bio više sluga telesnosti nego ovoga o čemu govorim i
čega želim da budem deo. Ali onda treba svi da se pitamo, ako stvarno želimo da budemo deo te duhovne vertikale našeg naroda, ruskog naroda, tih drevnih duhovnih vertikala u koje u stvari samo naš i ruski narod kroz pravoslavlje i sve ono što je bilo pre pravoslavlja, a vrhovni u pravoslavlju je prepoznao. Hoćemo budemo deo toga, pa možda u svetu u kome vlada ne čovek, a koji se predstavlja kao nadčovek, i ne treba da nas bude više nego pod jednu šljivu. Hvala. Hvala. Sada ima reč profesor dr. Mića Živojinović, predsjednik Centra za geopolitička istraživanja Srpski odgovor. Izvolite, profesore. Hvala. Drage moje kolege, tako ću vas osloviti ovdje od gospođe Ivane pa svih ovdje što sede. Ja ću nešto kratko da se osvrnem na rastakanje nacionalne i duhovne svesti pravoslavnih naroda pomoću manipulativnih strategija i tehnika kroz psihološka dejstva u doktrini američke strategije sukoba niskog intenziteta. Danas, negdje 60. godina, u našoj terminologiji se pojavio termin specijalni rat, da bi već 70. godina se govorilo o specijalnim operacijama vojnog i nevojnog karaktera. Zatim, negdje se pojavljuje 80. godina strategija američka sa nekim dejstvima niskog, srednjeg i visokog intenziteta. Mi smo se bazirali na tu strategiju sukoba niskog intenziteta i u zadnje vreme, negdje 90. godina, javlja se termin koji je delimično i prihvaćen, a to je takozvani hibridni rat ili hibridno ratovanje. Zbog svoje velike razuđenosti, taj hibridni rat, ja recimo koristim više termin koji je doktrinisan i definisan u američkoj vojnoj strategiji i političkoj doktrini, a to je strategija sukoba niskog intenziteta. Sagledavajući istorijska posrtanja srpskog naroda kao dela zajednice pravoslavnih naroda u predratnim, ratnim i posleratnim razdobljima, kao proizvod psihološko-propagandnih operacija protivnika s jedne strane i sopstvenih zabluda sa druge, neminovno se u rastakanju njegove nacionalne i duhovne svesti može izdvojiti 3 perioda koja su uočljiva kada je sudbina Srbije i njenih naroda našla u rukama onih koji su želili da je nema. Prva manipulacija mestom i ulogom i izgledom srpske države zbila se 1918. godine, kada su masoni, u to vreme najmoćnija tajna organizacija u 130 zemalja, imala preko 40.000 loža, aktivno potpomagala konstituisane kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u okviru Versajskog sistema. Drugi put u život Jugoslavije, odnosno Srbije, uključila se Kominterna, koja je tada predstavljala organizaciju svjetskog proletarijata. Na tajnom sastanku u Drezdenu 1924. godine usvojila je plan o razbijanju Kraljevine Jugoslavije, koji će ilegalna komunistička partija Jugoslavije konspirativno i disciplinovano sprovoditi sve do predvečerja Drugog svjetskog rata. U trećem udaru i posljednjoj fazi razbijanja Jugoslavije, 1991-1992, i daljem mrvljenju njene teritorije u kojoj je Srbija danas dobila ulogu eksperimentalnog poligona za isprobavanje i delovanje političkih, ekonomskih i bezbednosno-vojnih strategija Amerike i NATO-a. Kada kažem Sjedinjene Američke Države, istovremeno po tim podrazumevam vojno-politički savez NATO-a i Evropsku uniju kao proizvod spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija ima takozvanu transmisionu ulogu u spoljnoj politici Amerike da projektovane vrednosti, kao što je demokratija, ljudska prava i sloboda, širi na jugoistočni deo Europe, a zatim na azijsko-afrički kontinent. 2014. godine Evropska unija je definitivno sišla sa međunarodne pozornice. Ona više ne predstavlja nikakav međunarodni činilac, sem za Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju. Ulaskom u Drugi svjetski rat, a način njegovim završetkom i stvaranjem druge Jugoslavije, na novim društvenim nacionalnim osnovama, posljedice tog plana su bile za Srbiju i srpski narod katastrofalne.
Propaganda koja je sve vrijeme trajala, zapravo dovela je do toga da je srpski narod u svojoj naivnosti i bezazlenosti zanešen iluzijama o savezništvu sa Velikom Britanijom, ideološki razjedinjen, sa desetkovanom inteligencijom i razorenim domaćim kućama po selima, koje su uvijek bila prva uzdanica u miru, a posljednja nada u ratu, zajedno sa svojim rukovodstvom, nije uočio zamku u koju je postepeno uvlačen. Gubio je iz dana u dan snagu da se suprotstavi agresivnoj, podmukloj, manipulativnoj strategiji koja je planski prevođena od pobjednika i žrtve u optuženog i zločinca, ne samo pojedinca, ne samo narod, nego kompletnu srpsku državu. Nešto bih vam rekao o ovim operacijama gdje se najčešće danas koristi termin psihološka operacija, koja se definiše kao planska aktivnost propagande i psiholoških akcija u miru i ratu usmjerena na spoljne neprijatelje, prijatelje i neutralnu javnost kako bi se uticalo na stavove, mišljenje, ponašanje u skladu koji odgovara postizanju, održavanju i unapređenju nacionalnih, vojnih i političkih ciljeva agresora. Strategija sukoba niskog intenziteta koja se intenzivno provodi prema Srbiji usmjerena ka određenom objektu sa krajnjim ciljem manipulisanja ljudima kroz njihovu pokornost, promjenu stavova, mišljenja, vrednosnih sistema i ponašanja, najčešće suprotnim od očekivanih u datim okolnostima, a da pri tome nesvjesno slijede inicirani strah, neizvesnost, nesigurnost, revolt, paniku i sumnju u svaki otpor neprijatelju. Cilj ove operacije je ubijanje takozvane nulte tačke otpora kod čoveka, što se na ovim prostorima uveliko postiglo i daj Bože da se od toga možemo izvući. U odnosu na druga oružja, psihološka oružja spadaju u red najsavremenijih jer predstavljaju naučno fundirane aktivnosti zasnovane na najnovijim dostignućima psihologije pojedinaca i mase s ciljem njegove zloupotrebe radi manipulacije i koristi sva raspoloživa sredstva u datom trenutku za postizanje željenih rezultata. Psihološko oružje danas je oružje duha i deluje isključivo na psihu. Ima najveći domet, ne razlikuje front od pozadine, prijatelja od neprijatelja, nije ograničen vremenskim i prostornim dimenzijama i ne ubija, već uverava. Svi centri i sredstva informisanja stavljaju se u službu rukovodstva psiholoških operacija i usmeravaju se za vršenje političkih, diplomatskih, ekonomskih i vojnih pritisaka. Verovatno mi je poznato da je Američka agencija za psihološko pripremanje i oblikovanje javnosti kroz svoju informativnu delatnost Ruder Finn imala 1/3 snimljenog materijala o građanskom ratu u Bosni i Hercegovini sa jasnom podelom na dobre i loše momke, odnosno na žrtve i zločince, a da pri tome rat još nije ni počeo. Treba imati u vidu da su ovi oružani, neoružani oblici vođenja rata, odnosno materijalne i psihološke operacije, tesno povezane i međusobno se prožimaju i dopunjuju jedna sa drugom. Savremeni američko-psihološki protagonisti ovih dejstava već posljednjih decenija od pojedinačnih ataka, masovnog ideološkog političkog uticaja prešla je na totalno postupanje, na svestrani masovni uticaj ne samo u razmjeri jedne zemlje ili regiona, već celog sveta. Moderno doba karakteriše procvat informatike, ali i neviđena poplava dezinformacija. Nikada kroz istoriju ljudi nisu bili brže i više informisani o svemu što se događa na globalnom planu, ali istovremeno nikada nisu bili više manipulisani nego danas. U okviru sukoba niskog intenziteta te psihološke operacije koje razbijaju nacionalni, verski, duhovni korpus jednog naroda složenije su i slojevite nego što su se ranije odvijale. Za njih se može ukratko reći da u sebi sadrže dejstva u oblasti ideologije, kulture, sporta, ekonomije, vojno-bezbednosnog karaktera, zatim u tekućoj informativno-propagandnoj aktivnosti i u montiranju raznih postupaka kroz veštačko pravljenje objektivnih pod znakom navoda okolnosti sračunatih na željene ove informacije.
Te njihove manifestacije danas u Srbiji i uopšte kod pravoslavnih naroda se definišu kroz sljedeće. Prvo, nepoštovanje bilo kakvih etičkih, verskih, moralnih i pravnih normi. Drugo, podređivanje tradicionalnih vrednosti golom interesu potrošačkog mentaliteta. Treće, široko rasprostranjeno korupcionaštvo zasnovano na principu liberalnog kapitalizma prema kome sve, uključujući moral i dostojanstvo čoveka, ima svoju novčanu vrednost. Često kažem, kad dođu prvi put da vas kupe, dobro utvrdite svoju cenu. Kad budu dolazili drugi put, oni će sami reći koliko vredite. Manipulacije javnim mnjenjem. To su očigledne manipulacije svešću koje vi danas imate preko i elektronskih i štampanih medija na pretek. Saradnja sa kolaborantima, teroristima, separatistima i prevratnicima u drugim zemljama. Vi danas imate, mada se u zadnje vrijeme ne aktualizuje toliko kao ranije, subverzivnu terorističku organizaciju Otpor, koja je izvršila prevrat 5. oktobra u zemlji, a danas se nalazi na listama terorističkih organizacija mnogih zemalja u svijetu. Fizičko uklanjanje opasnih protivnika na najrazličitije načine. Onog trenutka kad smo vezali predsjednika i oterali u smrt preko Haga, prestali smo da postojimo kao narod. Tada smo izašli iz okvira svog kulturnog, nacionalnog i duhovnog svojstva koje smo imali. Organizovanje sabotaža, atentata, prevrata i terorističkih akcija u okviru plišanih i ružičastih revolucija, što smo već imali, po sistemu koji je išao strategijom izazivanja unutrašnjih agresija po modelu udar s polja snagama iznutra. Tom strategijom unutrašnjih agresija razbijenja je jedna i druga Jugoslavija, sada Srbija, zatim vidjeli ste Ukrajina koja nema više elemente državotvornosti jer je pretvorena u takozvano pretpolje odlučujuće bitke istoka i zapada i kao što su moje kolege malo pre govorile i o duhovnim vrednostima gdje se sukobljavaju i o vrednostima uopšte univerzalnim za čovečanstvo. Kratko ću vam sada reći oko ove strategije. Recimo, Američka informativna agencija, da bi se dobila delimična slika o njenoj moći i sredstvima kojima raspolaže. Agencija upošljava oko 15.000 ljudi, raspolaže sa preko 240 filijala i 121 drugom institucijom u 123 zemalja širom sveta. Raspolaže sa preko 240 klubova, raznih čitaonica, društvenih organizacija, asocijacija, nevladinih organizacija, koristi preko 170 televizijskih stanica. Ona diriguje moćnim radiosistemom Glas Amerike sa 102 veoma jake radiostanice, od kojih su preko 50% raspoređeni van teritorije Sjedinjenih Američkih Država. Emisije ovog moćnog informacijnog sistema neprekidno se emituju na 36 svjetskih jezika. Tome treba dodati podatak da informativna agencija Amerike ima 182 biblioteke i čitaonice u 108 zemalja koje rade maltene puno radno vrijeme. Televizijska mreža CNN, kratko da vas samo podsjetim da ona u stvari je dobila logističku ulogu i podrška je svih borbenih i neborbenih dejstava koji vodi Amerika, posebno u sferi psihološkog rata, i to Bože izveštavajući sa lista mesta umjesto medija zasnovanog na kodeksu novinara, bila je uvek strana u sukobu. Javna diplomatija, vi često čujete taj termin, postoji ta javna i tajna diplomatija. Javna diplomatija u ovim psihološkim operacijama, koristeći sredstva za specijalne namene, spada sa svojim eufemizmima u razgradnju nacionalne i verske svesti. Ako za termin psihološko-propagandno ratovanje možemo reći da pripada periodu Drugog svjetskog rata, termin psihološke operacije razdoblju hladnog rata, onda se termin javna diplomatija sigurno može tvrditi da pripada projektu Novog svjetskog poretka i koji je danas na sceni.
Novi termin javna diplomatija uvela je savjetodavna komisija Američkog kongresa 1993. godine u okviru rasprave o statusu i problemima vladine agencije za informativnu delatnost. Nešto bih vam kratko sada rekao o onome što nas pogađa i gdje smo mi duboko otišli u ambis, nesvjesni da se u njemu nalazimo. O uticaju muzike, kao što je akademik malo pre napomenuo, to je najpovoljniji, najveći i najmogući način kojim se menja svijest kod ljudi. Naši mladi, a i stari slušaju tu muziku koja je u stvari projektovana tako da majstori za ispiranje mozga je koriste i ona karakteriše u stvari to što nju zanima. Majstori ti koji govore o tom delu muzike, oni u stvari promovišu taj ceo program koji je prihvaćen ovdje od strane Beatlesa, koji su osnivači satanskog roka. Punk sadrži nastrane postupke kao što su pljuvanje, šutiranje, padanje u trans, vrištanje, skakanje na druge, nagost, javno drogiranje, nanošenje povreda sebi i drugima, pri čemu je zenit dostigao 85. godine. Inače, riječ punk u Engleskoj prvo je korišten za prostitutku oba pola, a kasnije dobio opšte značenje šljam u prevodu. Ne bih vam govorio dalje o ovoj muzici, nego bih vam samo još na kraju rekao sljedeće. Samo poricanje i samo osporavanje sopstvene kulture, identiteta, nacionalnosti i duhovnosti, događanja nad narodom i samim sobom, predstavlja vrhunac medijsko-psiholoških manipulacija sviješću koje su kao novoduhovni mamac srpski narod obezdušen, ponižen i zgrožen progutao, daj Bože da nije za svagda. Postali smo država u kojoj lopovi tuže novinare za povredu ugleda, kriminalci za uvredu časti, a ubice za pretrpljenu duševnu bol. U srpski nacionalni, kulturni i istorijski obrazac smestila se svijest o tragičnoj sudbini svoga naroda i pobuna protiv takve sudbine. Kao i svaka prava pobuna stvaralačke svijesti, i ova duhovna mora biti pobuna protiv svega, u tome srpski narod postaje beznačajan, ponižen i žrtva. Mi smo danas na oštrici mača sa kog se lako može skliznuti u prazninu ili se stupa u život, kojim se uspravljamo, približavamo i vraćamo nacionalno-istorijskim idealima. Bitke izgubljene u duhu moraju se za budućnost u duhu i dobiti. Postoji li danas neka institucija ili organizacija državotvornog karaktera, kulturnog, naučnog i obrazovno-vaspitnog značaja, koja će se, primorana istorijskim i nacionalnim, a prinuđena kulturnim i duhovnim identitetom srpskog naroda, zamisliti na sudbinom naroda i društva kome pripada i treba da služi. Vama je poznato da ja sad to ne nabrajam ovdje mnogo. Doveli smo srpski jezik do nestanka. Toliko je zagađen tuđicama da on više praktično ne može da opstane. Ćirilica kao ozakonjena već postaje nešto kao neobavezno i može da se tumači na svakojake načine. Kad prođete Knez Mihajlovom ulicom, teško da ćete vidjeti bilo koji natpis ispisan srpskim jezikom i ćirilicom. Mi smo došli do toga da jezike koji nisu ozakonjeni naukom o lingvistici, kao što je crnogorski i bošnjački, priznajemo kao strane jezike, čime se rugamo srpskom jeziku. Hvala vam, da vam ne oduzimam više vremena. Hvala. I sada ima reč Goran Radenković,
profesor Bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Eto, Izvolite, profesore. ja sam nešto malo pripremio ovde da stavim nešto ovde na papir, ali otko znam, mislim, mogu da govorim i ovako. Da. Ja imam naš Rasko list, eto, to je škole list, tako da, malo se izgužbao, tako da. Pa eto, pre svega zahvaljujem se. Pritisnite. Da. Nisam tehnički, Dragoslav je baš tako sposoban, ali šta znam, da. Ja sam relikt prošlosti čovečanstva, kao kaže Edward Monnier. Znači, data mi je velika čast, dame i gospodo, da govorim ovde pred ovim auditorijumom i da srpsko-ruskog bratstva, jer ne postoji sigurno neko jače bratstvo nego što je bratstvo slovenskih naroda. I tu bih uputio uvek na veliku poslanicu koju je 1860. godine poslali bili Slavjanov, ili tako su se zvali, koji su bili i mnogo puta i proganjani, znate, od strane vlasti i svega toga, ali tu je bio veliki Homjakov i drugi. Oni su poslali bili jednu veliku poslanicu našem narodu, da kad izađe iz ove krize, da bude snažan, jak i da ne ulazi u neke probleme. S druge strane, evo to, ja moram malo nešto da se držim malo i zapisane reči. Ja bih, da jednostavno ovo moje razmišljanje neko, ne znam, tu su moji prijatelji, tu Dragoslava poznajem i tako da, gospodu, da ne, mislim, poznajem ovako iz javnosti, a ne ovako lično. Mi, Srbi, se od novog veka nalazimo na oštrici na kojoj lako možemo da skliznemo i da izgubimo svoj identitet. Ja bih da ponovim sa Njegošem, tragičnim junakom kosovske misli, kako ga je inače Andrić nazvao, koji je video ovu našu slovensku nesreću kao vizantijskom ogledalu i rekao je: "Ala se mi Sloveni ne robova smo." Još davno sam čitao bio Normana Davisa, istoričara. Norman Davis je prepoznao, kaže on na samom početku svoje knjige, nešto što bi mi danas nazvali maglovito govorom mržnje. U to vreme to nije bio govor mržnje. On kaže: "Ako je Evropa nimfa, onda je Napulj vedro plavo oko, a Varšava srce, Sevastopolj i Jazov, Petersburg, Jelgava, Odesa, trnje su u njenim stopalima, evropskim. Pariz je glava, London je uštirkani okovratnik, a Rim su nežna ramena." Ovde već vidimo kod Normana Davisa da je svet u mnogo čemu bipolaran, da nije unipolaran, da nije baš to tako sve jednostavno i sve što se nudi. Ja bih pomenuo samo velikog političara, možda posljednjeg velikog političara, Šarla de Gola, koji je kao Immanuel Kant video
Evropu od Urala do Atlantika. Evropa je kolevka naše civilizacije. Ja ne znam koliko mi ostaje još vremena. Da, imam još. Da. Ja bih samo upozorio da je istoričar Gligor Stanojević video najveći prevrat u našoj istoriji i u životu i u kulturi srpskog naroda koji se odigrao Bečki, odnosno Morejski rat. Da smo mi, Srbi, stali na stranu Evrope, kao što i uvek stajemo na stranu Evrope. Međutim, on se odigrao od 1683. do 1699. godine. Bukvalno to je bio prvi svetski rat. Svetski jer je bilo sve angažovano, dakle, od Baltika do Bagdada. Sve to što je ostalo tu je palilo i žarilo, pošto su Francuska je objavila rat Austro-Ugarskoj i onda su oni stavili samo te zaštitne odrede. Jednostavno tu je došao te godine, 1689. godine, Hadži Selim Điraj, krimski Tatarin, da pomogne Osmanlijskom carstvu, tako da su oni pobedili Austro-Ugarsku, jer su ovi bili već, Evropa bila zavađena. Oni su palili i žarili sve onde gde on je jednostavno opustošio od jedne mirne zemlje od Kosova i Metohije je napravio pakao. Oni su jednostavno palili i ubijali, silovali i sve što nosi onako rat ovde na ovim prostorima gde je Vardar, Morava, Timok, izvinite, idem tako, od juga idem ka Timok, Drina, Bosna, Sava, Dunav i ova reka, kako se zove, Tisa. Tu su oni ostavili pustoš iza sebe. Negde oko 360 sela oko Trepče je potpuno opustilo. To je izazvalo velike seobe. Velike seobe su bile strašne pod Arsenijem III. Crnojevićem i mi smo došli na istu tu teritoriju Vojvodine koja je nama pripadala, znate. Tu su bili Srbi. To je bilo nešto kao, ne pominje se, kao Crna Gora, znate. Nije moglo se tu za noći baš da budeš bezbedan, da budeš ovako, da. Oni su živjeli ljudi po tim velikim, kod Aleksandra Saše Petrovića, Dragoslav je reditelj i zna ko je Saša. I da, onako kako on to snimao. I jednostavno ti krajevi su ostali potpuno pusti. Tu su ostali Srbi koji su malo naselili, znači Vojvodinu i tu su preneli kao puž kućicu. Veliki broj Srba je pod velikim pukovnikom Podunavskog polka, Vukom Isakovićem, krenuo da stvara novu Serviju tamo u Rusiji. Za 100 godina niko se više nije pisao srpski, kaže. Sve to nestalo. Progutalo je ogromno more. More naroda.
Rusije. Ne znam šta bih još mogu tu da kažem. Inače, to je da, sad ovde sam pisao nešto bez veze, a otko znam ni sam više šta sam pisao. Nije bilo ni težeg, ni sudbonosnijeg događaja od ovog. Nikad ni ranije, ni 1389. godine, kada je poginuo sveti knez Lazar, ništa nije se dogodilo stravičnije od ovog događaja za vreme Bečko-Morejskog rata. Tada je počeo novi vek za Srbiju i tada je počeo malo i zaborav onoga što mi zovemo Kosovski zavet. Dakle, mi treba da se okrenemo mediteranskoj civilizaciji, duhovnosti, pravoslavnoj, da se okrenemo našoj braći Rusiji, uz poštovanje i drugih naroda, naravno, da se okrenemo i jednostavno da uđemo, da podsjetimo možda svet da smo mi ipak bili jedan značajan deo tog sveta, te Evrope, koja je krenula na jedan put koji možda mi sad više i ne prepoznajemo, koje je, ovo nije politički, ne sme da se kaže, ne znam, da bude satelit, Brisel, jedne američke civilizacije, koja je opet iznedrena od nas, znate, to je da nije, ne od nas, od Srba, nego da opstanemo ovde i da ostanemo ovde na ovim prostorima i da Bog blagoslovi. S druge strane, samo bih još Tjučeva naveo, ne bih tu mnogo da pričao, da Tjučev je rekao, ako mogu to da se dosetim toga, nema to, čak sam tražio Google, pitaj Boga. U Rusiju, umom Rusiju, ne možete ne možete aršinom da izmerite. Rusiju možda toliko vjeriti. Da, u Rusiju možemo samo verovati. Hvala. I Ljubomir Simović i Desanka Maksimović, da, jeste. Ako spriječite da jednu informaciju koja će iznenaditi, mislim... Pa, zbog kamere, da. Koja će vas sve iznenaditi. Imala sam priliku da sretnem gospodina Čalija koji je potpisao prisjedinjenje Krima Rusiji. To je početak, početak buđenja velikog medveda u svetu koji je bio u jednom trenutku unipolaran. Hvala Bogu, budi se medved baš tako, jednom pobedom, za koju ja na Krimu uvek tvrdim kada putujem tamo da je to druga pobeda, prva pobeda je naša Novosrbija, Republika Srpska koja je izvojevana našom krvlju, za koju Dobrica Erić kaže za Republiku Srpsku, kaže ovo je vreme, u ono vreme piše, ovo je vreme ceđenja moždanog saća, stihija belosvetskog bezumlja i beščašća. Ovo je potop nad pravoslavnim krstom, a ti, moja Srpska, ti si Nojeva barka za posustalo srpstvo. Tako taj Krim postaje Nojeva barka za posustalo čovečanstvo, sticajem okolnosti i Čali prilazi mi u Kremlju na jednoj svečanosti. Kaže, čujem da ste Srpkinja, želim da vam kažem da moja porodica zna da sam ja poreklom Srbin, upravo od onih Srba koji su došli sa Vukom Isakovićem. Dakle, Srbin je potpisao prisjedinjenje Krima, a to verovatno niko ne zna. Ja sam imala taj slučaj. I htjela bih da kažem, ovdje fali društvo srpsko-ruskog prijateljstva, srpsko-rusko-beloruskog prijateljstva,
jer ne možemo zaboraviti ni Belorusiju koja stoji već decenijama kao najtvrđi bedem protiv novog svetskog poretka. I završila bih, ako smem, ako se rečima Bloka, voleti tako ko krv naša gruba, niko od njih više ne voli. Oni su zaboravili da postoji ljubav. Ljubav što žeže, što sažiže, što gori. A mi vas volimo sve i dalje. I posle svih vaših ratnih užasa i primit ćemo mi vas u zagrljaj našeg bratskog nam spasa, samo požurite. Ištemo od vas dok još kasno nije, vraćajte vaše mačeve u kamije. Piše oni, ako oni neće da prihvate to šta će biti, i to će i biti, ali hoću da kažem, mi uvek nudimo ljubav i ovo je poslednja pesma Bloka, napisana pred Prvi svetski rat, koji je imao isti taj lozung kao i danas, pohod na istok. Dakle, zaveštanje velikog proroka Bloka. Hvala puno. Profesore Radenkoviću, imate li još šta da... Da. Hvala. Ne znam, mislim, ne znam, ima neki pitanja, da. Ima tu kompetentnih ljudi. Da, dobro, hvala. Ima li još neko od učesnika, odnosno govornika, da nešto doda svom izlaganju? Ima li pitanja od strane gostiju? Samo uključite. Pošto je pomenut Norman Davis, koji je napisao tu knjigu o Evropi, čuvenu svoju, i paradoksalno je što je on sa ovim političkim rasizmom opisan nimfe, istovremeno prvi autor zapadni koji u istoriji Evrope podjednako pažnju posvećuje zapadnoj i istočnoj Evropi. On, takav, je u stvari najplemenitiji među njima. To govori o tome kakvi su oni. Jer svi ostali su istoriju Evrope uvek tretirali kao istoriju zapadne Evrope. Sa nekim malim fusnotama o tome. I za njih jedan detalj, ta knjiga je prepuna onih takozvanih kapsula, gde on najvažnije termine i pojmove iz istorije Evrope tretira i praktično traga za tim koji narod je uspostavio neki pojam. I onda svi narodi imaju po nešto, ima i srpski narod, eto, to je zanimljivo, pa da, to sam htio da kažem. On je rekao da je srpski narod, sem te priče o vampiru, famozne, koja se stalno vrti, da je naš pojam koji smo mi uveli u istoriju Evrope zadruga. Sabornost. Zadruga. I onda on u priči o zadruzi, kao jednom obliku postojanja Evrope, između porodice i nacije, on u stvari tu govori i o srpskom narodu. Tako da kada srpski narod ima jedinstvo, a to je suština zadruge, to organsko jedinstvo gde svako zna svoje mesto, mi onda postajemo taj narod koji pominje čak i naš neprijatelj Norman Davis. On sam to teo da kažem. Hvala. Da li ima pitanja među gostima? Ne. Možda bi bilo logično nakon svih okruglih stolova kad se završavaju, jel tako, da se neki zaključak izvede. Međutim, ovde od svi naši govornici, učesnici su dali i svoje zaključke. Tako da, ali meni se posebno osvrnuo bi se na profesora Radenković koji je pomenuo jedan daleki rat, taj morejski ili bečki ili austrijsko-turski, gde su se Srbi bili opredelili, jedan deo Srba iz ovih dolina reka gde je profesor naveo, da su se bili opredelili da se dižu na ustanak na strani Austrije. I šta su dobili? Dobili su prozelitizam, Austrijanci su tu preveravali Srbe pravoslavne u Rimokatoličku crkvu, s jedne strane, s druge strane, Turci su se osvetili i ukinuli su Pećku patrijaršiju. 1766. godine. Šta hoću da kažem? Ko mi svetu pripadamo? Da li pripadamo tom austrijskom svetu, odnosno zapadnom svetu? Da li pripadamo nekom drugom koji ima određene
i vrednosti sa zapada. Dakle, izlaganja svih naših učesnika su se osvrnula na to, dakle, da mi ipak imamo svoju kulturu, svoje civilizacijsko pripadanje, koje nije baš deo evroatlantskog prostora, već je bliže ruskoj civilizaciji i njihovoj kulturi. Mi smo izrasli i duhovno i kulturno, dakle civilizacijski smo naslednici vizantijskog kruga, kao i Rusi, i pre svega ova prekretnica koju doživljavamo, koju je juče pomenuo i Vladimir Putin u svom izlaganju i koji je ovde Bokan isto se osvrnuo, ta prekretnica je u stvari naša šansa da se opredelimo konačno za sebe u toj duhovnoj i kulturnoj dimenziji, a ne da slepo preuzimamo modele sa zapada. Toliko hvala svima koji su učestvovali. Samo da kažem par reči povodom toga. Izvolite. Zapadnjaštvo je u srpskoj eliti bilo imperativ čitavog 19. veka. I tada su najtalentovaniji Srbi bili zapadnjaci. U međuvremenu je istrulalo je to zapadnjaštvo. I sada najgori srpski intelektualci, oni su zapadnjaci. Tako da s te strane smo mi uspeli da se oslobodimo i to je u stvari jedna velika unutrašnja pobeda. Više nema tih likova koji nam predu priču o Minhenu, o Beču, o Parizu, kojima drhti glas kad govore o toj civilizaciji, o svojim susretima sa tim univerzitetima. To je nestalo i to je možda jedina korist koju smo dobili iskustvom stradanja od tog istog zapada. Tako danas je zapad u Srbiji prisutan samo taktikom opstanka i ni na koji drugi način. Tamo gde se mora, ali sa stisnutim zubima, sa pregriženim jezikom, čekajući da se oslobodimo i te poslednje veze sa njima, one veze koji su toliko verovali, svi ti Srbi koji su nas zato i uveli u Jugoslaviju. Jer Jugoslavija je bila u stvari neka vrsta bližeg odnosa sa tim zapadom, jer je srpstvo autentično, sve to srpsko nas odvajalo od zapada duhovnom provalijom između njih i nas. To je bio pokušaj da mi odricanjem se približimo njima, a oni su nas i takve odbacili. Tako, hvala vam puno na tome. Ja bih po tim zajedničkim krovom, kako se govorilo, da budemo Srbi svi zajedno. Hvala. Hvala i gledalcima na YouTube kanalima. Prenosili nas na 3 YouTube kanala i do sledećeg okruglog stola Srpsko-ruskog bratstva. Doviđenja. Hvala. I ovaj put da se zahvalim predstavniku Ruske ambasade, prvom sekretaru, gospodinu generalovu. I prošli put sam vas zahvalio. Hvala vam što nas pratite. Moj pradeda, general Mitar Martinović, bio je predsjednik vlade Crne Gore i ministar vojni u doba kad ulazimo u Balkanski rat. I on je rođak kralja Nikole i kao čovek kraljevske krvi čeka Crvenu armiju 1944. godine u Beogradu, grli ih i kaže tom mladom vojniku: ja vas čekam već 200 godina. A inače taj Mitar Martinović, taj general koji je u stvari pradeda Ivanin, on je lično kriv, pod navodnicima, za prerani ulazak u odnosu na dogovore u Prvi Balkanski rat, da se ne bi odustalo od tog oslobađanja. Tako da je on lično odgovoran za tu našu najveću pobedu koju smo imali, pa eto da ga pomenemo. Eto je prilica, a i da pomenem za Srđana Perišića, koji je doktor politikologije, ali on je završio i Vojnu akademiju, on je i oficir i naučnik iz Republike Srpske, tako da je on baš ona vrsta idealnog primjerka srpskog naroda i ja volim što je takav čovjek nas ovde vodio pred vama. Hvala puno, vidimo se.